هەندێک بەرگە دیروکە پارتیا دموکراتا کوردستانی هەندێک و بەرگێن گرینگن ئەمێ دیۆڵێکی یان درراوە گرافیکێکی دەمێ بەحسەبان بەرگەیان بکەن ji damezrandina Partiya Demokrata Kurdistanê ve hetanê niha lê divan heftê û pênc salên temena Partiya Demokrata Kurdistanê de hindek bergehan em ê behsevan bikin ku niha êdî Partiya Demokrata Kurdistanê jîro ve derbasî temenê xwe ye heftê û şeş saliyê dibe heftê û pênc sal derbas bûn. Damezrandina Partiya Demokrata Kurdistanê çawa bû roja şanzdeyê tebaxa sala 1946 Partiya Demokrata Kurdistan hata damezrandin partî li Bexdê hata damezrandin li Kongreya yekim da navê vê Partiya Demokrata Kurd bû. Lê piştra di kongreyekê din de navê pedekî hata gotin yanî Partiya Demokrata Kurd bû Partiya Demokrata Kurdistanê. Ev ji damezrandinê ve hetanê ku nav hata gotin di yekim Kongreya damezrandina Partiya Demokrata Kurdistanê de mala Mustafa Barzanî bû serokê veke serokê Partiya Demokrata Kurdistanê hate hilbijartin. Xwe mala Mustafa Barzanî her serokê Partiya Demokrata Kurdistanê bû hetanê sala heftê û nehê weta sala 1979 ku mala Mustafa Barzanî koça daviyê kir koça daviyê kir êdî hevdem bû koça daviya mala Mustafa Barzanî hevdem bû digel dema li darxistina Kongreya nehim ya Partiya Demokrata Kurdistanê êdî piştî koça daviya mala Mustafa Barzanî Serok Mesud Barzanî ji Kongreya deh ya neh ve ku li Rojhilatê Kurdistanê hatibû li darxistin bû serokê Partiya Demokrata Kurdistanê hetanê niha. Lê piştî ku Kongreya yekim hata damezrandin mala Mustafa Barzanî hat veke mala Mustafa Barzanî ke serokê Partiya Demokrata Kurdistanê hata hilbijartin êdî serokariya wê partiyê kir. Ev piştî vê yekî bûn ku Mustafa Barzanî beşdarî di Komara Kurdistanê de kirbû li mehabada Rojhilatê Kurdistanê û piştî ku êdî Komara Kurdistanê roxiya nema mala Mustafa Barzanî digel hevalên xwe ev serkirde û pêşmergên ku pê raçûbûn ji bo Komara Kurdistanê çûn bo Sovyetê. Cemiya eraz derbas kirin, di rêda şerek jî kirin, piştra jî çûn heta Sovyeta berê. Ji xwe proseya çûna van ber bi Sovyetê derdora zêdetirî mehekê derbas kir heta ku gihiştine Sovyetê. Heya merkezê de Partiya Demokrata Kurdistanê bi serkêşiya mala Mustafa Barzanî li Sovyetê ma, li Sovyeta caran ma. Piştra jî êdî desthelata paşayetî li Iraqê roxiya. Demek ev desthilat roxiya careke din Partiya Demokrata Kurdistanê her bi serkêşiya mala Mustafa Barzanî vegeriya bo Iraqê cureke din ji xebatê li Iraqê dest pê kir şorişeke din dest pê kir li Iraqê ku Partiya Demokrata Kurdistanê sa serkêşiya heman şorişê dikir. Xwe du şoriş hene di dîroka Partiya Demokrata Kurdistanê da ku yên herî bi navûdengê şorişa Eylûl şorişa Gulanê ye. Şorişa Eylûlê vê demê ku dest pê kir bi serkêşiya Partiya Demokrata Kurdistanê û mala Mustafa Barzanî êdî şorişa Eylûlê jî ji xwe navûdengê xwe derxist hetanê piştra sala heftê û pêncê. Sala heftê û pêncê yani bergeyeke dinya girîng di dîroka vê partiyê de bû ji ber ku rêkeftina Cezayir hebû piştra awarebûnek dest pê kir hem partî veke hizib veke pêşmerge hem jî hejmarek ji welatiyên ku li derdora partiyê bûn ya li van navçeya bûn ku çalakiya partiyê gelek tê de hebû aware bûn careke din ku herî zêde jî derbasî hindek destpêkê de derbasî Bakurê Kurdistanê paşta jî Rojhilatê Kurdistanê bûn êdî li Îranê li Rojhilatê Kurdistanê bicih bûn. Ev bû ku êdî ev proseya jî çend her berdewam bû partiyê çend kongreyên xwe li darxistin hetanê sala heftê û nehê ku mala Mustafa Barzanî koça daviyê kir êca kongreya xwe ya nehin dema pedekê li Rojhilatê Kurdistanê li darxist êdî Mesud Barzanî bû serokê Partiya Demokrata Kurdistanê hetanê niha jî. Piştî kongreya nehê êdî ku Serok Barzanî serkêşiya Partiya Demokrata Kurdistanê kir careke din ev hewl û xebatên pedekê dest pê kirin li hember hikûmeta merkeziya Iraqê hetanê sala 1991 ev li derve yanî veke serkirdayetî li derveyê Iraqê û yan tinê pêşmerge li navçeyên sinûrî hebûn xebata çekdarî hebû heta sala 1991 ku raperên çê bû êdî carekê din pedekê bi temamî kete nava bajaran de vê cerê dest bi hukûmraniyekê kirin hikûmetek hate dest pê kirin. Ji xwe ji sala heftê û nehê virda ku me behs kir êdî serkêşiya pedekê di destê Mesud Barzanî de veke serokê Partiya Demokrata Kurdistanê dest pê kiribû.
پشت راجی پارتیا دموکراتا کوردستان لگوری پیرو نافخو شخو هر 4 سالن جاره که دبی کنگره که لدار بخه پدا که ده هفته 5 سال در بازبوی دا 13 کنگره لدار خستنه هندک جوان کنگران 4 سال جاره که هندک یان وصل نبویه جبرکو بارودوخ بجوره که به هنده جاران روش بجوره که کود دم خود کنگره نه تا گتن وک کنگره 14 کو زیاتری 10 سال در باز بویا ج سال 2010 و پدا که نکاری و کنگره لدار بخن جبر هندک وان روشن کو هدبونه پیش به تایبتی جی هفدم دگل دم لدار خستن کنگره پدا که سال 2014 شر داعش دست بکر و پشت راجی ویروس کرونا کویدی هر دو جهر براستی پرسن جهانی بود هم شر داعش هم جو ویروس کرونا پدا که نکاری کنگره خویا 14 مین لدار بخد بجا پشتی هل بجاترین پیش وقتی پارلمان عراقی ده کد برای ودشه بجا ویداز به کاروباری به کنگره بکن لگوری پیران نافخو 4 سال جاره که پدا که به کنگره لدار بخواد پشتی کنگره کو کنگره ارگان مازن یا پدا که یعنی جهر حزب که پشت انجمن سرکرداتی پدا که سروکه جگیر سروکه انجمن سرکرداتی هيا باش انجمن سرکرداتی مکتب سیاسی هل بجیره کو مکتب سیاسی اندامین بدنا ورا 15 تا 17 کسانه و که اندامین مکتب سیاسی لدنا و انجمن سرکرداتی پارتیا دموکرات کوردستان دا کوتا یک جبو جنان هيا جبو کو بشداری جنان د سرکرداتی ده هبه حتی اگه جنک ل کنگره دنگ بدست نخه دنگ پرانیا کنگره بدست نخه نه سرکرداتی کارک بیت اکرین جبو کو رولا جنا هبه دنا و سرکرداتی و پارتی دا کوتا که بنا به کوتا جنان جسدی 10 یا اندام سرکرداتی پارتیا دموکرات کوردستان دبی جن بن افجی لگوری و کوتایا کو د پیراو نخویا پارتیا دموکرات کوردستان ده هاتیا کو دبی بی اوای و پش راجی ادی و که ارگان دنیان پدکی و یعنی تام بحثا هیکل پدکی دکن کو ارگان ویچان و که کنگره و که سروک جگیر سروک انجمن سرکرداتی مکتب سیاسی کوتایا جنا کو دنا و انجمن سرکرداتی هيا پاشجی انجمن دنیان سرکرداتی هنا و که انجمن سرکرداتیان پارێزگەهان او پشت راجی ایدی اف ارگان هر بچوک دبن شور دبن بوناوا حتی دبا لقو دبا نافچه و دبا ارگان دنیان دناوا پارتیا دموکراتا کوردستان ده